Kawi kalong kami armet bat ki bahayi nga sem jongka kila light house salit na kajing yap hadin baka engine jongka kali ambulan kaba kila syong kala kemding bat kabalawan ra kajing bethe ya katendang oksigen tang hadin kendiat minit ha kajing ja kablaja Hajalgan district jongka Maharashtra ha kajan mit si balang balala. Ha ka video kabala sapyang hakiran sen social media loi i kani kakali ambulans kabala bethe bat kemding kajing bethe kalong kabajur bah hadu baki jing khang yet jongki katto kat ne kiying ki badan hajan kila syak pen julor. Unongnya jongka kali ulai i katedam kabami naka engine ulah hiar bat iyang nok khamsha jengai naka ne kakali da kabakar padru i kane kalong kami armet bat ki bahaying jongka ru bakin mi no naka ne kakali. Ka engine jongka kali kala kemding hadin bakila hiar bat kawe katendang oksigen ke badan hapok kate kakali kala bethe no tang hadin katto kat ne minit. Kane kajing jia kala jia hakawe ka flyover jongka we ka Surok National Highway kabadan haka thain dada wadi kata hakapor bakate ka ambulan kadang kit ikate ka long kami ka ba armet badi ki bahaying hasem jongka naka hospital sorkar Erandol Hajalgan district hospital. Kawe ka long kami armet bat ki bahaying hasem jongka kila light house salit naka jing yap hadin baka engine jongka kali ambulan kaba kila syong kala kemding bat kabalawan ra kajing bethe ya katendang oksigen tang hadin kendiat minit ha kajing ja kablaja Hajalgan district jongka Maharashtra ha kajan mit